Kardom pinya da babirta long pen kado kavya phantame adap kemia kardom nang pajurik long kardom. Tangte pinya da babirta arjuik tha. Lakhain ko rapho Nilip MAC constituency ke parlo tarapung ahawaralong inut SGB korom sing lekhe chikloi jonso se keso ke pangji ajok sai jok JP juja e pen kachar chongsi tarapung pen dolamara an ke wanang abirta niletuma pherang ke pen birta nang palo. Tarapung hawaralong se kachilang hem mate hospital ka vipena joksi chikloi jonso se SGB korom sing lekthe ke so setame alang lektuma khiadat ka vededa joksi chikloi jonso se ke so ke pangji setame pachachak nang koklopasi asopu akleng joy sing lekthe pen pherang kya phana che thandu itiani litum tarapung arat namang suarlok long kacari songkari gambura lo nili hamage sarlo alang liya kisu pinang anak poral ji giding dulu nili tum puriala penalo pen seme cirap itu pen penangan celang lo puai pis seme pinia por pos nili tum kecar cong nangko lake towar isi pudam ti towar ta kahin nol pen towar ka vie polo pini ani itu dap na poncat kali ni thom plia praman sila bang sarvi ke jang semenini tum purial pen alok pen kaduga vi korti mutiri meni tum cirap itu pen si na cinghon nili hamge salo nili pulo bolgang buralo alang ki sori dinklui ang bong pen seme nili tum ana makang hon pen miji mini ku tarapung alok along ke jabang lo nasi nili tum pini cewan lo sila bangso kici wana ko ana kidu ne rathur jok sini tum char chong men wan lo non amat ke dolamara mala se hospital long ansi wan lo lapen selang pon bom la sining ke mepen Nilip MAC pobito rongpi MLA Dr Numal Momin CEM Dr Tuliram Ronghang nangrap dun vektha pusi asopo akleng joy sing lekhe pen tuning ripo si non dalam mora anci ponpo dalam mora ci pon pen biji selen ji en je fan sini tum nang barlo po fis tame nini tumari deng long thang tawe nasi sarkar long ben same non ki dobom na bangsu BJP sarkar ki ja ki the ki ding tum CMEM na pente local IMC sar pobitro rong pi alang tum fan an same nilihin ben tuning rialam lahan lo je alang like wano ni kedam tang polong seme iria long kacari bang lo posi nalitum council kacari ke thegi ding to mafan nilitum bang so kisu kicipi meji la pente bi selen bandang lok na bang so kici langje fan sarkar sor fan nilitum ki do bom sarkar fan ni ci thedun wik pen kedam tang dalang ni tuma kerab do lo ining samnen wiglo nasi pinia por semenang tum ke the ki ding dom phan local committee ke ja a president secretary la pen MSC la pen CMEM tum phan an seme nang cirap nang ki tudun tha manang jin sudun tha pusini li account number 744100823135 la pen contact number 6002305913 Tarapung hawararat non puangta kedam kewang lapen keso kion epen jog dunun epin la ke tarapung hawaralong towar kawe keso kachilang ahem kawe Karbiang long autonomous council pen tarapung hawar arara phan kelang ke pangkria jog lopasi halada ke phovek vek cherok tok arara ton pen chethang dolamara pen rangsina be nangkilo abirta Tangte non malam sopor afan birta mo ingtonic sena আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাই দি ৱে তো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ
Dihina mopit puthot birta long wang tweak long. Pre ni phai trokar ni Chief Minister Nijut Moina scheme prek jamadima long ing pupon lo. Lason si Bokolia long ta Dipu Assembly Constituency MLA Vidya Singing ling reading pen ing pupon. Bangso Chief Minister Nijut Moina scheme ajame kang pupon hot Bokolia Ghat Rukasen College Bokolia Ghat Higher Secondary School apen Langhin Pamgao Higher Secondary School pen Bang Pharohini Society libom aulo sumaratuma phan Chief Minister Nijut Moina scheme check ronpon. Go. Now we Thank you. Now Asana. নমস্কাৰ মোৰ নাম দেমুতি মুছাৰী আজি নিজৰ মনে আঁচনি পাই আমি বহুত হেপী হৈছোঁ তাৰ লগতে এম ছাৰ MLA ছাৰৰ বিদ্যা সিং লেং ছাৰ সিঙৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু চিফ মিনিষ্টাৰৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ নমস্কাৰ মোৰ নাম মৌচুমী দাস আজি আমি নিযুত মইনা আঁচনি পোৱাৰ কাৰণে বহুত আনন্দিত হৈছোঁ আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ লগত আৰু বিদ্যা সিং MLA বিদ্যা সিং ছাৰক MLA বিদ্যা সিং ইংলেণ্ড ছাৰক ধন্যবাদ বহুত ধন্যবাদ আৰু আগলৈ এনেকুৱা আঁচনি আমি পাই থাকোঁ নামভৰ্তিৰ সুবিধা কৰি দিয়ে Bangso ache kelong dunatum pen Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma aphan kachoro pajepo. Labangso Maya long Dipu Assembly Constituency MLA Vidya Singh Ingling Caribbean long Autonomous Council EM Madhuram Lekhe lapen pinang an kit hegeding atom chetong dunsi mai mesen ing samjin pen pechutpo. তেওঁলোকৰ শিক্ষা আৰু সৌজন দিয়া হৈছে আমাৰ মইনা নিজৰ আঁচনি হৈছে গতিকে এইটো ইয়াত বুলি নহয় গোটেই কি কয় অসমতে এইটো মইনা নিজৰ আঁচনি চেক বিতৰণ পালন কৰা হৈছে আৰু চেকটো দিয়া হৈছে আৰু বিশেষকৈ ষ্টুডেণ্ট কমিউনিটিক বিশেষকৈ মহিলাবিলাকক গাৰ্ল ষ্টুডেণ্ট কি কয় ওমেন এম্পাৱাৰ এইটো এটা মানে অংশ হিচাপে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যে এই বছৰৰ পৰা যোনে মেট্ৰিক পাছ কৰিছে তেওঁলোকক মানে 1000 মাহিলী দিয়া হ'ব আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰা নোলাকে 1250 12,500 টকা পাব আৰু ইউনিভাৰ্চিটিত যিবিলাকক পঢ়িছে পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট কৰিছে তেওঁলোকৰ 2500 পাব মানে মাহে গতিকে বছৰেকৰ হয়তো 25,000 পাব আৰু ইয়াতো হৈছে ইয়াত অৱশ্যে 2 মাহটো যিবিলাক এবাৰ মানে মেট্ৰিক পাছ কৰে 2 মাহটো নাপাব কিয় 2 মাহটো বন্ধ হৈ গৈছে মাত্ৰ 1000 গৈ 10,000 টকা পাব গতিকে বহুতেই আমাক মানে এপ্ৰিচিয়েট কৰিছে প্ৰশংসা কৰিছে চৰকাৰকো মানে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াকো বহুতে মানে প্ৰশংসা কৰিছে তেনেকুৱা আঁচনিত ভাৰতবৰ্ষত ক'তো হোৱা নাই এই ইয়াত অসমটোহে প্ৰথম যাৰ ফলত কিয় কৰা হৈছে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষখন অন্ততঃ ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত অসমৰ ৰাইজে যেন অন্ততঃ 1 নম্বৰ নহ'লে 2 নম্বৰ নহ'লে 5 নম্বৰ যেন হয় তাকে চেষ্টা কৰে গ্ৰহণৰ সুবিধা হোৱা Bokolia pen Raju Kathar nangkilo abirta. Israel apen Iran longri hinyang bong kaike ta lapusi arlo pen kachelang un e ajutangke do bomlo. Sitamen men pre ni pha isiar ni ajwa por malom Iran along riatung 180 bagdo ballistic missile Israel along ri arlo ke pakloda. Let's go! Let's get them! اضرب! سكر ده! سكر! الله أكبر! Pinpur dame Israel apen Iran bong kachilang un e ajutangke ajo ding on. Lapen apasikai ke ta chilang un e bong do bong.
Athe Israel ahin pen langdang pulote la arlo asung ajutang ke paweuji mate ki plungji aphansi kai keta running thur ponboma songsi mandet ke damtang ningkan pen non an Israel along riatum Gaza parong supia longtame missile pen danglok halada kedo Hamas pu isi arlo asung atuma phanteng kheng la pen pinang an pawil Lasong siputhot Lebanon along ta kedo Hezbollah puasong atuma phanta tengkheng pen pinang an pawir Lasong thak si Yemen along ta Houthis puasong penta chetengkheng Bonta isi lahaya song atuma phan ki ordun la pentang kamaha kirabdun ke Iran along riatum pu pen chinisi kai ke ta Israel atum pangthek e ajoine pre nipa isiar ni ke men Ballistic missile humphaw isira humnar kep bagdo Israel along rialo ke paklota Nona mathaladak Israel along ripen birta ahemtun atom ke pangda katengke inut Palestine amunit ke thidun lapen asap kanahok dolopusi pachin lapen non puthot Israel pen Iran along ri arlo ke dotoma phan alar kachi hui thu jialam sidame Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu pen Herang Tiamaya long pangda Tang te pinya da babirta bangke kangtonik long kadoka betame do methak me kurwang thu